Siyak ni Manong June, siyak min mi amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? Di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipingatek, tay nga Ilocano. Adda kami manan karuba with yours truly, Manong June Seriales. ken kanakanyo John Mark Pastor. Para iti 3 nga oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isam, Purpurngiit, gargarakga. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunata ni Ayat ken Biag. Dito ilaan 98.5 IFM Kawayan City. Idi idol tayo nga FM. Nakapsutot tayo balong. Anyway, good afternoon, Karuba. Yes. At Apo, happy Easter to everyone. Yes. Maligayang Pasko ay linggo ng pagkabuhay nga ko na dakit. Medyo kahit kung sa wina natin ngay naninibago nati Ilocano na di manin kasla hana naruam apong ag-celebrate the Easter Sunday nga di lang unek ti balay. Usually talaga nga nagragsak tayo apong Ilocano and other Filipino cultures no Domingo Gloria nga kunada di kadi Nadito amin simbaan. Celebrar iti panagungar na ni Apo sa Kristo. And anyway, adito tayo. So, datay nga rod iti mahungkunadang amin nga quarantine. Ayan, so nga dito tayo latan unig ti babalay tayo. Enjoy the music of 4-decade duo Apo. Iti laso dito long oras. Ket for your request and dedication, please feel free to message us over 0917-1500361. And of course, dito yung YouTube live mi Apo. Good afternoon kada kayo amin. Nagbibuhat in Terot Lubong. Ken itamat Facebook iti IFM. 20 dalang tata. Yan. Okay. So, medyo nakati internet gamit tata. Nabuntog the internet. Yes, all over. And anyway, good afternoon everyone. And once again, happy Easter. And with this peace, happy Easter. Apa namong balong. Ulitam. Hear the bells ringing, they're singing that you can be born again. Hear the bells ringing, they're singing, Christ is risen from the dead. The angels upon the tombstone said he has risen, just as he said. Quickly now, go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he has risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hear the bells ringing, they're singing that you can be healed right now. Hear the bells ringing, they're singing, Christ, he will reveal it now. The angels, they all surround us and they're ministering Jesus' power. Quickly now, reach out and receive it, for this could be your glorious hour. Joy to the world,
has risen. Hallelujah. He's risen. Hallelujah. He's risen. Hallelujah. Hallelujah. Hear the bells ringing, they're singing that you can be born again. Hear the bells ringing, they're singing, Christ is risen from the dead. The angels upon the tombstones said he has risen, just as he said. Quickly now, go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he has risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, hallelujah. Happy Easter, everyone, from the Four-Decade Duo. Kasalatan iti panagkansyuntan, but usually talaga amot nga nakadato ti preparations men when it comes to Easter Sunday can the whole of the Holy Week awanan di exalted balong. Saan na dyan? Adi exalted, you want to remember? O sige, padasang awa mo ti lyrics at exalted. Exalted. Anyway, sige man, maricol mo. Palagi po. Si Jesucristo'y nabuhay. Di. Siya'y ating kaliwanagan. Exalted. Aja lang. Those are apo kankantaan mo iti Rabi Ideta. Saturday night. So kada kiti manariman na po agbubuya kada kami. Good afternoon kada kayo. Especially digitay dita Balasio Taaw. Nga agpadpadaan kada kami agpapada tayo nga nalungkot. Ayan, shout out from Narvacan, Ilocos Sur kuna ni Bam Kabais and ag-request na among long distance nga ayat ko na. Hello po mga idol, kuna namot ni Lee Alvarez watching from Bagao, Cagayan. Request po yung tumang kuna na Uncle binali wala man kuna namot nakatadong nga request na ako na. Ayan, and happy Easter Sunday mga idol. Pagpalain naman tayo ng Panginoon. Pa-shoutout naman po family Madio at Legaspina from Rising Bangar La Union. Pa-request naman po ng Sing-Sing ni Ayat. Si Kamat, ita Ayafan Balong. Hi everyone, happy Sunday from Julie Godoy. Watching here in Kawayan from Jojo Marquez. Adak matmanan dito, hehe, kana ni Teya na. Watching from Luna Isabela, from Lily Amigo. Auntie Sonia Castillo Sanchago is watching. Sir Emmanuel Castañeda, Giselle Garcia. Auntie Nelly. Mga idol pa playman, Joy Mr. Love, Pangasio man, mga idol Oraik from 25. Okay, hello Corbo, watching from California, ni Meli Avarientos. And of course, ni Rohan Ruiz. Good AM idol. Kablaaw manitatang ko, kiniinang ko nga madamang agbuy-buya iti televisions ko na. And ni Maribel Garcia, hello Manong June and adding John Mark from Maribel in Salinas, California. Love your show and music. Nembangaldo yun, kung nanamot ni Niño de la Cruz. I'm watching from San Miguel, Ramon Isabela. It's me. Napig sa internet mo One, siguro, dati karuba na nga nakaka-internet. Na-connect ka na. Na-connect. Hinap na password na. Nembangaldo yung mga idol from Kevin Marcena. Kanaman ni Levigar Chalyan. Naimbag nga pangaldaw kada kayo idol. Happy Easter Sunday. Kada tayo amin. Happy to see you again at this moment. From Levi Garchalyan. Kuna man ni Rachel Netorada. Watching from Bataan. Naimbagal daw yung amin dito Isabela. And Cecil Gamboa kana na naimbagal daw yung mga idol. Pakibati ito ay amubukan. Kawayan City Isabela ni Han ko nga agaramit tila mesa. Ni Percival Tampoya. Kandagiti talong anak ko kan amin nga. Family Tampoya kan amin nga dumdungay. Ito stasyon niyo idol. Yes, dati nag-chat ka tatay ni Jojit Dolores. Nako na. Dati ka no lumakay.
Apo, di lamang umadaytan. Ayan. Jojit lumakay. And Ma'am Sardiniola tuloy. Ma'am Devora Sardiniola Batara is watching. Yes, hello, from San ma'am. Mateo, Good Quirino, afternoon. Isabela. And amin kadagatita. Iti amin nga taga San Mateo, Quirino, Isabela. Nga Rod, sige man lang inana. Jojit. Ayan mon Jojit. Kaaduan, iti awan asawan na. Maniri, managsipot iti karuan na. Aglalo no, balon nga agmaymaysa. Kumunol-kunol, pumalaod, pumadaya. Tila atan, tungti masasarakan na. Naanakan, wenno adan apukon na. Igaad nantun ti agbirok ti panggadan na. Tadakal a pamilyan iti palpalamutan na. Ngem apay ti karubak, siya payam ti maamak. Lumakayan ken agpultak, ngem di pay met nakasarak. Dinan sa amot mga sawa, maamamak ngawan pangbiag na kaasin tu isuna, no lumakay nga agmay maysa. Yeah, good afternoon sa our board member Fred Alili. Yes, He good is afternoon, watching right now. Good afternoon, Uncle Rogelio. Bonus Mr. Quarantine 20. 2020. So tinangabak ni Mr. Quarantine. Tahang pupulos nakita. Talaga nga naglimang isuna. Ngemada dagiti awan asawa na. Nalimen ngemada kasinsinararak na. Sentirem ket adalta kwartana. Sustentado state by state gamgamit state side tagayam Stateside. at that issue garmamina ngatila kay na at the Saudi Arabia isumeton itiga pudi pupusay na taawan tilimet nga din tuwag patengga. Ngema pa'y di karubak, siya pa'y di maamak. Lumakayan ken agpultak, ngem di pa'y met nakasarak. Dinan sa amot mga sawa, maamamak nga awan pangbiag na kaasin tu isuna. No lumakay nga agmay maysa. At dami ti baruawas na filti mga sawa. Pimanda ti kayat na, tay pada na nga da espada na. Awan ti mga pawil no, isut pagragsakan na. Ngem kumamangidulin matekedan na. Ngem mapay ti karubat, siya payam ti maamak. Lumakayan ken agpultak, ngem di pay met nakasarak. Dinan sa amot mga sawa, maamamak ngawan pangbiag na kaasin tu isuna. No lumakay nga agmay maysa. Ngem apay ti kaabay ko, siya payan ti maamak. Lumakayan ken agpultak, ngem di pay met nakasarak. Dinan sa amot mga sawa, maamamak ngawan pangbiag na kaasin tu isuna. No lumakay nga agmay maysa. Dinan sa amot mga sawa, maamamak ngawan pangbiag na kaasin tu isuna. No lumakay nga agmay maysa. Ako, salama angsan mga kangkantahan kita aman lang da.
Apo, iti kinabayagan nga awan iti gig men o pagkansyon namin kastoy po iti. May kawa na. May kawa. Anyway, good afternoon. Kikitiso amin na po nga kita Villa po. Nagpartak. Ita Villa Beltran, Ramon Isabela, nang runa kinimanang ko Regina. Manang dumagasa damdaman tata mga lagti Jodorant. Alright. Oh, text line, oh. Ayan. And isa ganon, dali kalalaingan na nga 60 nga dagos ti text line tayo. Ayan. And of course, kada kiti kakadom dita, ni bayaw nga bubot. And ni ading Annabel, dagiti anak mo dita. Good afternoon kada kayo amin. Ken dete apu ko tayo. O yan. And of course, kini bakit ko mo di Villa Carmen. Together with dagiti anak ko nga madamang nga naka-quarantine latamot. Talaga nga nabuyadan sa amin nga epic movies and the rest. Ayan. Aming pabuya. Aming pabuya. Pabuya da. Sulit, DJ TV tatang. Muna. Hello, kana na kini Auntie Annie, kini Uncle Boy Villarta Paygayam, FDD from Christian Ponayo. Agur kain dati nayo na siguro dito tatay. Siguro. Oo, kung makikita. Okay, ado unay. Yeah, kana watching from Cavite, from Chris makita nagbabasit. From Chris Murillo of Cavite. Happy Easter ka na. And ni Arlene Madio, Happy Easter Sunday mga idol. Ay, nalpas ko tatayan. So, ayun na to yan. Sika pa. sige, nagbangal daw yung mga idol. Pakibati, Doya. Family Soperales at family Alindayo. Soperales ang adanan Isabel Itsumi, Angelito Soperales from San Andres, Cabanatuan. Wow. Isabella, Parques Pawn, you raise me up. Ali ko po sa mga frontliners po. Salamat, idol. And there's a text messages. Kung na naimbangal daw kada mo. Naimbangal daw kada kayong mga idols. Ating ang Magkan Manong June. Happy Easter kanya yung mga idols. Nalipatan mo. Jelod ko. Nalipatak apo. Jay name that tune ko edi Sunday. Ni Kwa. Ni taga-purok Tres Villa Sanchez at Guillermo. Naku, datalaunay. Kablawak mo namin nga agdang-dangag dito yan min. Ang runa ni Tatay ko Alfredo Ordinario ken dagita amin nga family Ordinario ken family Pagaduan Jeramon. Ang runa ken manong ko Noime. Request Jay Tawas. More power to your program and God bless you always. Keep safe mga idol. Irishel Andres, kung nanatoy good day and happy Easter everyone. Pa-shoutout po kami dito sa Bugyas. Watching from Bugyas sa Benguet. Oh, Bugyas. Naimbangal daw ko na naman ni JL Kayaban. Pakantaman di si Siwit ken binaliwala ko na. And June Mauricio. Happy Easter, Sir June and John Mark. Kablaawan na kami man dito sa San Manuel. Nagalian. Request ko man na jay par mataklaeng. Thank you po. And kita pa. Kaya dito pa niyo. Wala na, naimbangal daw yung manan mga idol para kasi jay Mr. Suabe. Ken jay iliw kuken kap. From Bong Blas, City Barangay, Bacolod, Kawayan City. Thanks mga idol. And hello to Auntie Kathy Salvador of Philo, Hawaii. Kan kabla awak mo jiti mbaw gidi kanyak nga taga San Guillermo. Nang kal Ares Iglesia iti may sa kada kiti kapudawan nga kakaanakan tayo dito. Napudaw idi ngem dik amo no apa ita limita mutan. Ngarod kaputa iti nakapasa iti screening kada di ili ko kain ka iti sumaran mo kansyon may para kada kayo karuba. So keep sending your message and request. Nabayagan di ako di tanag kita. Aldaw ken rabi iya paspasungaden ka. Jakon mas baalan tuy iliw ko ken kasumangpet ka kadin. Pagyat asan niyata. Pimanaw kalatan na di ka nagpakada. Napanam alugar di ka pa'y inbaga. Noon ya't ginuram nga inaramit ko adi mo kinaya. Adi ka ginusto
No iti mo malengket siyak tay agmay maysa. Si papan ni midaki abay jay tawa. No ada lumabas salud sudan kang emti ayan mo biag ko. Di damet ibaga. No siyak tut pumusay ket siyak tay sumina. Dawatek o biag ko sumangpet kanto kumang. Tau may muntu kita enti nagbanagan na di inay ayat mo. Ngaing ka inulila. Malengket siyak tayak may maysa. Si papan ni midakti abay jay tawa. No ada lumabas salud sudan kang emti ayan mo biag ko. Di damet ibaga. No siyak tut pumusay ket siyak tay sumina. Dawatek o biag ko sumangpet kanto kumang. Tau may muntu kita enti nagbanagan na di inay ayat mo. Ngaing ka inulila. Oh, that's it, Caravan. The song entitled Iliw Ko Ken Ka by the great Bobby Gutierrez. May sakadagiti superstar tayo pong Ilocano. Data nagpipintas. Iti putputar da nga sunsonata iti ugma. Talaga ba't nga namnamsak apo iti nilabag. Dagiti sunsonata iti nga panawen. Get hami nga mabaling nga i-apply tatata. Handa magkayat. Mariin namin launay apo iti YouTube uploads me. Nga no medyo adabasit laok na nga berde iti kantakat iso iti sumikat. So nga ako mabalin nami. Ure no kasta apo kaya tagputputar kami metlata dagiti sonata nga talaga nga kayat ko kumawat nga idaanon ti mensahe na kada kayo. No kayo ako nga mga ganda gitoy. Mapangkay lang nga po iti YouTube channel me karuba ko na. Ada ti sonata mi apo maipanggap iti COVID-19. Kaya't agyaman kami po iti Municipality of Banggay, Ilocos, Ilocos Norte, Ilocos Norte. Ilocos Norte, inusar da po din may isang sonata mi, dati narigat, timatay. Actually, nubigat da ka nung gamitan. Nubigat da pa lang gamitan. Kasla motorcade da. Motorcade da po di sonata mi nga narigat, timatay. Yan. So ano kayo nga mga ganapo, no abay ta narigat, itimatay, ay kaya't apang kayo YouTube channel me. Ay, gano'n panda di Banggi. Nagadayo mo to. Di pa pala nga. Ag YouTube kay latanting ganyan no apay nga tanarigat ti matay. Ngem to tell you briefly, narigat talaga ti matay itatanga panawenta. Awan iti umay makiminatay, awan mangitulod, awan ti agkararagken ka. No nalpas ka nga natayan dapat after 12 hours na ipunpun kan. So awanen iti lamay. Iso nga narigat ti matay and di apo mensahe ti sonata mi ada. Iso nga tapnohan ka nga matay itata ay kat agalwad ka. Ngarod. Agiyang ka dita, ulag ti balayaw. Wen karo ba ket Kuya Deo? Ag subling nga rod iti programa mi apo kalpasan iti sumagmamono lang nga po nga palagip.